Ti Masakbayan. Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkuana, titi Masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi Masakbayan, pag dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Nay, narabyan ka mo't Jose. Naggapo ang payaya kat itay pa'y nakaawid dagiti kakadwa man nagtrabaho ijay talon. Napanak man bit iti balay ni Pedro Manang, ta tinarimaan ko man tay gripo da. Isa nasipnutan ako na nagawid. Maalam pa'y ti agtrabaho iti sa balay. Di mo't nabannog ka nga agmalmalom ijay talon. Kailalang amin ti itang danda kanyak Manang. Iso pa'y nga inayon ko mo ti allowance ni Gigi aka anakam. Ay una yan. Talaga ka di akabailam pa'y apagtuluyan ka agadal ni Gigi. Ikarigatak Manang tapno makalpas. Narikat tagbirok iti trabaho ita no awan ti adal mo. Sa bagay, hanggang kakaasikan. Ay, kumusta ngay mo, ti panagadal na? Kasi na po Diyos, nasaya at matmanang, tanda ni nagtorpos. Iso nga ikarigatak tapno, maitad kumot ti amin nakasapulan na iti pagadalan. Naalakat anadamot nga ron tabagim Tapno, makitampay mo ti bunga tinagbanugam, no makaturpos to ni Gigi. Nakaluta ako niti kanan tayo. Nasaya at mat anak ko. Tani, talaga mabisinak mo ten. Di magasak pa ngamin kada Pedro, tadating patarimaan na. Aywan. At ti intang danda kanyak, allowance mo day tuyan anak. At dapay mo tayong tadyo di last week tatang. Umanay pa'y day nga allowance ko. Alam latan anak ko, tanarikat ti awan igam na akwarta, nang runa no da ka sa pulang para iti panagadal mo. Mangibagbaga akmat kada kayo na awan kwarta kon saan ka di? Alam kit din. Nay, Ay, agyaman ak narod tatang. Ala, inak man pa agdigos sakbay mga ta anak. Sige narod tatang, tagida sarak matan. Apag isunta malpas kayo nga agdigos, manganta yung tumatan. Insan, ada ka din na uncle? Nasapa na pa na talon insan. Apay aya? Papaitid ni nanang dahil ka natin. Iso kano pa nga bastoyo iti manungal daw, kunan ni nanang. Ay na, nakababain pa'y kitin kada kayo kani auntie. Tunggal ada maapit yo, adalata para kada kami. Pangipanan mi kumangay ngamin insan, di dito ayan nyo langan. Nagaduman ngamin ng dagiti na apit dahi di kalman. Imbag kayo pa'y, tabastante kayo iti masida. Sana kas kada kami kanitatang amakamkamtod. Kailat na ngamin mga alay di balay Imbagamat ni nanang nga tunggal ada masapul yo, mapan kayo di balay. Ay, kababain mo ta insan. Ha? Agyaman na kiti dahi tinainyag mo di balay Sigurado maragsakan ni tatang makakita iti kapurpuros anak natin kan prutas. Awan na nyaman na. Oh, kumusta nga iti panagadal mo insan? Damag ko, dandani ka nagturbos. Ikarkarigata kinsan, tapno makainanamot na ni tatang. Kakaasin nga agtrab-trabaho, tapno adala ang pagadal ko. Sana balit ang mabiitan. Ipaimunton amin anam ay kankwana, apaman na makasarakan iti trabaho. Sapay ko mainsan. Numabalin la ko maaguyudan ti oras, tapno makalpasa kon. Aramidak. Ay, unay detan, di ka ganat. Dumtang tumot la day ta adi mo mapupuutan, insan Gigi.
Wanda gito nagadoan at natengkas kada prutas, GJ. May inyag ni kasinsin mon, tatang. Papaitad ka no ni auntie. Nagadumot ten. Wan nga rod, tatang. Inalada ka no ijay umada. Isa nagpaitad man na ni auntie kan kuana. Naimbag lang ta nasingput na siya kabagis ko. Nagadun tinaitulong na kadata, anak. Bayan nyo, tagsubsubalit tayon to, tatang. Apaman ang makatrabaho tumulong tumot kadakwada. Gusto da ita, JJ. Di mo liplipatan dagiti tao ang nakatulong ken ka, anak ko. Nang runay ti panagadal mo. Amo mo tapasaray mang tadmat ni auntie iti para allowance mo. Wan nga rod, tatang. Naimbaglaangan, tasaan anaimot ti kabagis yo. Uray dagiti kakasinsin ko. Amo damat nga bintirigat ta, JJ. Sana kas kadakwada. Nasalsaliwan ti panagbiag da ngam data. Sana bali, tatang. Apaman ang makaturpusa. Guminawan tumuten ti panagbiag ta. Pay kasano tirigat ko amang isaksakad iti panagadal ti anak ko, kasadyak marikrik na day tamanang, tamakitak ang nagagat nga agadal, kan adamat ti kabagis ko ang nakasagana at tumulong kada kami, no kasjay ang makamkamtod kami. Kas iti nakunakon, agmay-may sa nga anak mi iti day di asawak ni Gigi, iso akayat ko adinan tumat mapadasan tirigat, akas iti mapaspasaran mi. Amo kakabailan na apasayaatan ti panagbiag na, nang runa no makaturpuston iti panagadal na. Naglabas pa iti aldaw, agingga iti nakaturpusan ni Gigi nga anak ko. Mabalin kong tagsapol iti trabaho. JJ, anak, apay no ginanaka kumapay mo't? Saan ang tatang? Sayang ti panawon nga aglabas. Kaya't kung ti bumak ng tatang. Anya? Bumak ng adagaws? Ay, unay kan anak ko. Di ka pa'y nang rugingom kaya't mong ti bumak ng adagaws. Tatang, may mayat ya dara paap na kaya't na aton uyan. Libre mo ti agara paap, saan aya? Ay, sabagay mo't kit di anak ko. Adakan ka noon niya ti kayat mo, JJ. Amo ka da ito'y tinabayagan nga inururay mo. Ti makalpas ka ni ti adal tapno makatrabaho ka mo't. Wen tatang, isada kayo, saan kayo unayan nga agbambanog nga agtrabaho? Awanan ti pagadalan nyo. Kat apaman ang makatrabaho Syakton ti mangtad ti para gastos tayo dito'y balay. Mamatiak ang mapasamak ti amin nga arapap mo, anak. Nasaririt kan nagagat ka ngamin. Iso akabaalam laki di aragpatan dagiti ambisyon mo iti biyak. Ngay tirik na ti adan anak na adi adal, Jose. Ay nakaragrag sakak madang. Kamaudyanan na, nakalpas mo't lang ni ti adal na di ka anakam. Katagyaman nakunay kan ka, manang Tasya, kadagi ti ado atulong mo kada kami.
Makaamonton ti ka anak kang magsubalit kan ka kaniti pamilyam. Di mon panunutan day ta. Tinapatag, nakalpasan di kakaiso na nga anak mo. Kabaalanan nga isaganaan ti masakbayan na. Katsi ka, di ka unay meten. Agina kamot no kasapulan. Awanan ti rumbang a panunutan mapaggastusam. Wan nga rod manang. Kailalalaan ta saanan anay matangan day di ipag mo ti panagturpos ni Gigi. Sigurado ang naragsakan day jay iti sidong tinamarswa. Ay katanya ngay gayam ti plano ni Gigi ita. Agbero ka no adagos iti panggadan naman. Kung nakaginanapay kumangam madimat. Kasmatlakan ka idea. Ala, sapay ko mga rod at makabirok adagos iti trabaho na. Tapno mapadasan na moton ti manggad para kada kayaw nga agama. Mapanakagtrabaho ije Manila. Ada sumrakan mi ijay, kadwak di sigod akaadala. Anya? Manila ko nam anak ko. Ni nagadayon nga eh. Awan ti adayon no kayat mo ti agtrabaho tatang. Kan arapaap ko mo ti makapan ije Manila. Gigi anak, amang ano delikado ijay. Sapay babae ka. Saan kayo magdanag tatang? Tadamot kadwak amapan. Sa anak mat nga agmay-maysa. Isa palubusan dakon, tatang. Ay, jakla ko makayat anak ko. Hanggang mamati ak nga ado ti oportunidad iti papanam. Jak kay tagbalin ato ban tapno magunod mo dagiti tartari gagayam. Dagiti arapaap mo. Basta aganad kay ti papanam, Gigi. Ni antim ti awagam. Tapno amumiti mapaspasamakan ka ije Manila, wan? Agi amanak tatang, ikarik na aramidak ti amin, tapno maparang ay tatibiyag ta. Kumusta mo't ninsan Gigi Manila, Uncle? Nasaya at mat maon kaanakan. Adamot trabaho nan. Kaasin apo jaws. Mayat nga rada, Uncle? Nasdawak kami idinamuak nga ije Manila tinapanan na. Nga ije ang nagtrabaho. Nagturod matan ni Gigi, Uncle? Ay, jakban mat amo iti kasinsin mo, mon. Talaga kayat na timapa nagtrabaho ije Manila. Naimbaglangan ata da nasarakan da trabaho iti kadwa na nagluwas ije Manila. Patpatuludan na kayo kadimot lang iti kwartayo, Uncle? Ay, huwag amon. Pagsarsardang nakpangarudan niya trabaho, ngam jakmat kayat nakarkar nga agkapsutak no adakla ang dito balay. Kan kabalakpay mo tag trabaho. Maragsakan para kada kayo, Uncle. Marik na yun ti bunga ti sakripisyo yo anang paadal ka ni insan Gigi. Manila ti damo ang nagtrabahuan ni Gigi nga anak ko manang Emmy. Jak ko makayat apalubusan, tadamo na ti mapan iti dayja lugar. Ngam jak mo't kayat asyak ti agbalin atubang, iti panangragpat na kadagiti arapaap na. Manipod nagtrabaho, kanayo nan apatuludan nak iti kwarta para iti kasapulak,
uray agtrab-trabaho akpay laeng manang. Ngamdimteng ti aldaw, akim misang ti trabaho. Takala at akim mapsot ti bagik. Naimbaglaangan, tada ni manang ko anang tartaripato kanyak, kabayatan ti kaawan ni Gigi nga anak ko. Agingga iti maysa nga aldaw. Nay, apay akala ti panagawid mo, Gigi. Kasanon ti trabaho. Awanan trabaho, tatang. Nagabrod ti sigod nga agtagi ko iti pagtrab-trabahuan mi. Kat na-istrikto unay ti nakagatang. Saan ang makatao ti trato na kada kami at trabahador? Iso ang nag-resign kami na, ngam ti makiriri kami pay. Ay, kasayaatan ti kasta na panunot mo, anak ko. Narigat akalabanan dagiti kakasta kita ti tao. Sana bali, tatang. Agsapulak tumanan iti sa bali at trabaho. Apay, tatang. Anya tinapasama kada kayo? Ay, jakman amo anak ko ta. Kilat-lat ta nakimapsot ti bagik. Isa man manon ang makatrabaho ak. Ay napasensya kan nagbali na kun apadagsen kan ka, Gigi. Saan, tatang? Rumbang lang at tulungan kayo. Nang ro na itatasaan kayo ang makatrabaho ako nayo. Di ka agdanag. Ikagumakti agsapol manan iti sa bali at trabaho. Nasaya at dayta anak ko. Ngam dito kakadin nga agtrabaho, Gigi. Diyak mo, tatang. Ngam nooda na saysaya at nga oportunidad iti sa bali a lugar. Ijay tulaangan ti papanak. No kasta, pimadaw manan di Gigi. Papananda ka dungay. Nagsubli di Manila, manang. Talaga kayat na tagtrabaho ijay. Amo na marigatan kan nga agmay-maysa. Apay pinanawan na kamanan. Di pa ila nagtrabaho mo't dito'y lugar tayaw. Iso kumati bagak ngam desidido ngamin nga agsubli ijay, manang. Unay lakat na dyan nga ubingan. Di na ka pa'y pinanunot nga amana. Baybay amlatan, manang. Basta ikararag talaangan nasapay ko mata na sayati pagbanagan na iti lugar anapananda. Saan ka madanagan, ta saan ka baybayan? Ibaon ko laangan dito jay anak ni Kasinsin Flora, ta iso timangkad kadwakan ka ditoy. Aga manak, manang. Sana balay, tabarang makapagpanunot tumutlaang di ka anakam. Ay, sapay ko Jose. Kaasi ka nang paadal kan kuana. Kaslawan anyaman na matan kan kuana dayta. Basta matulok ti kayat na. Pasensya kan, manang jakmat nga mininamnama dagiti kasti a desisyon ti ka anakam. Hello, Gigi. Naimbag, ta sinong batang mutlaang ti awag ko. Pasensya kayo na, auntie. Busy ak namin iti trabaho. Kat, ang trabaho kalattaan. Di mo mapanunot di ma'am. Di mo pa'y umay pasyaran, mat. Diyak pa namin maka-absent iti trabaho, auntie. Narigatan, amano'y katandak. Uray ko mamot awagam sagpaminsan. Amumot ati kasasaad na ditoy. Agsakit pa yan, gapo itinalaos nga iliw, kan panagdandanag na kan ka. Ibagayo asan aron ba nga agdanag, auntie? Okay at ditoy.
Nasapulan mo't ti amam ti atensyon mo, Gigi. Kumusta amot ngamin Bayan nyo, tainton ada oras ko. Umawag akto kada kayo, auntie. Tapno makasaritak mo't ni tatang. Pakibagalatan, abisi akpay ita. Namnamaan mi day nga imbagam, Gigi. Sigurado nga orayan ni tatang mo ti yaawag. Wano pa ng sarong karmuntukan ko, ana. Manang, di na kun malagip pa iti anak ko. Namin ano nga inawagak, namjak mo't kan makontak. Nagbiit mo't nga umawag no kayat na. Daytan ti jak ba'y palawag. Nabiit mo't nga agpayso nga aramidan na daytan no kayat na. Imbilin ko pa'y hindi nga umawag tapno makasaritam. Ngam di na mo't inaramid. Kasano nga tan manang. Awa na pulusan ti damag tayo may papankangwana. Ang mga noan niyan tinapagteng na. Ay awan ti napasamak kang kwana. Talaga laang ang nakalipatan. Di nan mapanunot as ibibiyag ka pa'y nga amana nga agururay kang kwana dito'y lugar tayo. Ay, awan ti maramidak. No talaga adi na kaya tatalyawon ti nagapuan na manang. Maladingit anak laeng. Apay akalat ang nagbaliw ti anak ko. Idinapanan, ijay Manila. Nakapasyar ka mat mon kaanakan. Rabiin ang amin napatag nga ibagakada kayo, uncle. May papanitian niya, baraw. Kasla importante launay day tangay bagama, tauray no rabiin ngam imay kapaylaang dito'y balay. Uncle, imawag kanyak na Gigi itay. Nasdawak nga rod. Tanabayagan nga awagak, ngam di nasungsungbatan ti awag ko. Napiyang nga rod at inawagan na ka. Nabayagan nga awan damag ko maipapankan ko, ana. Kumusta nga ni JJ, baraw? Nabayag ka na kayat na taagawid, uncle. Ngam, mabayin ka da kayo. Awat ka nun terupa na amay sango na kada kayo. Apay, maun. Anya tinapasamak kan ko, ana. Uncle Jose, masikog ni insan JJ. Anya, kasanoan na pasamak da ita. Apay, nakiasawa na di naman laing pakpakaamukan niyak. Tinasaya tanggal, da kayon ton timang damag kan kuhana. Noon niya talaga tinapasamak. Ngam kasano, kaanakan. Kat kurambat adi na kaya ti agawid. Anya nga minti desisyon niyo ay, uncle. Sigurado nga umawag mo ng kanyak na insan jijinton madamdama. Anya nga iti ibagaktokan ko, ana. Ibagam nga agawid din. Mga nodakdakas pa'y timapasamak kan ko, ana. No agtalinaad pa'y ijay. Sige, uncle. Kan ikagumak nga aloko yan. Nga agawid laangan. Ngam di kalkal lautang kit di ijay Manila.
Apay nga itaka lang ang nagpakita anak ko. Nabayag nga awan damag mikan ka, isa ang madanagan kami una yun kan ni Antem. Awagan na kakanaw. Kanain mo't adi mo sungbatan ti teleponam. Pakawanan dak tatang. No nakalipat ak iti naunday a panawan. Diyak mo't ninamnama mapasama kanyak ti kastoy. Apay, JJ, anya tinapasamak anak ko. Kung ani kasinsin mo amon, masikog ka ka na. Sorry, tatang. Nagtalaga kiti nakarelasyon ko akatrabahwak. Nagdan na kami iti may sa boarding house. Idinamuan na masikugak. Kalaat mo tan nagbaliw. Impod no na kanya. Nga dagaya man pamilya na iti probinsyada. Taawanan ba in alalaki? Sa dino nga rudan tayan na ita. Kalaat na nag-resign iti pagtrabahuan mi tatang. Diyak mata mo na sa dino tayan ti probinsyada. Awan plano ka mang kamat kan kuana. Anak ko. Awanan pa panaktatang. Inikatnak mo tun di amok. Idinamon na masikugak gayam. Awan ti sabali akamangak no sana da kayo. Pakawanan da ko matatang. JJ, anak ko. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pamakawan. Asino kumapay nga iti makaawat kan kano saan asyak nga amam. Amok anarigat ti sasaadam ita anak. Ngumrumbang la ko mga agbalin ka anatib ker para iti agbalin to nga anak mo. Agyaman nagtatang. Diyak ka mo no niya ti mapasama kanyak nawan kayo. Agbinadang taamang sango iti parikot mo, JJ. Dakal ti kaasi ti Diyos. Amok adi na kanto baybayan. Agbababawi ak tatang. Nga mga barwanan akapoy ti anak ko. Katagyaman na kiti panangitadyo kanya kiti may kaduagon daway. Ikarik, bumawi ak kada kayo tatang. Agraman ka ni ikit ko. Namnamaak day ta akarim, JJ anak. Kat adakla ang ditoy, anak asuportakan ka. Adda dagiti banag nga di mo masarita uray kadagiti amum. Ngem ditoy ti masakbayan Ilocano radiodrama, mariknam nga awan kalaeng kadagiti rikna Ana Banglo. Kablaaw, sika nga agdengdengag, i-share ti kwento mo, uray basit. Day, nagsapa ka na nagriing anak ko, nariwot pa'y laang. Masapak namin itananang, taal daw ti tiyenda. Amuyamat nga daw ti agatang no kastingal daw. Ay, gayam nga agpaiso. Tiyenda gayam ita. Ay, mabiit lang nga ron tagluto ak iti armusar. Tapno makapangan ka pa'y sakbay amapan ka iti tiyendaan. Ijayak ton tiyendaan nga agarmusar nanang. Ado mo dagiti agisursur-sur iti makan ijay. Jelatan armusaryo ka dagiti ubing tilutwan nyo. Ay, sige agarod. Anya nga oras asumangpot nila kay mo. Aging kat alas 7 itaan naka-duty nanang. Jakon mauray. Imbagak mo't katikan kwa na idirabi amasapa kita. Daala nga rod, agpikat kan tapno makapan kan. Siya kunti makaamo ditoy. Pagarmo sarag ton nila kay mo inton sumangpot. Agyaman ak nanang. Da kayan ti makaamo kadagiti ubing. Isang pot kunton ti sidaan tayo ama iluto inton malam. Daala nga rod anak ko. Aganad ka. Naimbag ta nakariing kan lakay. Agar mo sar kabutan, nalpas kami kadagiti ubeng. Anay masak beton tinaturog. Altaw mo't kaya man. Kasano adi mo maimas ti maturog, kat nakainom ka man na nag-awi doon ni Dirabe Apay, napanan nyo ay akin ni kumparem. Di talaang.
Dapat may man binisita tayo may sa akong padre me. Aging ga, itikas di nga oras. Ha, abangan do sa bali mo ti masumsumok mo, alaklakayan. Ay, unay kamatan milyang. Ano nga ron nga itaramidak dito, balay no, lang dito. Nagado, maubra dito, Igoryo. Na, Saan mo't maisambira nga aramidan amin di manugang mo, ta, duty mo't itirabi eh. Siyempre, maturog mo't ano sumangpat. ano nga minayati paramid mo? Ipagamong ta aramidak, sakbarom warakin tun madamdama. Manan, napuyatan ka lang arudin itirabi, umawar ka man itan. At nga ron tungtungan, may kanipari pedraing. Alangan mo tadyak mapan. Alakit din. Dasaran na ko niti armusar ka. Tapno maramid kang noan yaman, ti iparamid mo. Tapno di ka manan ang ngaw di tabig bigan. Nasapa ka mo tasin mang patita, bakit? Wen Larry, tiyanda ita, iso anasapa ak anak kapaibus itilako. Ado nga min tinaggatang itay. Nasayat mat nga rod, tapno makainanakamot anasapa. Madamdamalaeng, inaktuman ag dutin. Wen nga rod. Apay, saan pa'y amasukatan di schedule mo? Saan tayo nga rod, Eva? Ang umusta na bali? Tama no alawas lang nga na pangrabiak nga ag duty. Sayang mo may nayo na sweldok na ag duty akitirabi. Ay, kaano nga tayo aguminawa mo't da tao? Sapay agad-adal ang nagituubing. Dumakdakkel ti gastos. Adan tumutla siguro, bakit? Tinapatag, saan tayo ang makamkamtod itinal daw? Sa bagay mo't ket di Sapay pananawa ni tatang. Tila papapanan na ako na ni nanang. Awan lang arudon trabaho na. Di pa'y agyan mo't ito'y balay. Inal daw arumrumwat. Bayan yun na isotikayat na. Basta di na kayo re-rebukan. Anya ka ta saanan ngay. Pasaray dumawat nga rod iti kwarta. Isa marurod ni nanang. Yan madalagid iti itad di ikanlatan. Isupay paka-stress ang day ta, Eva. Ibagam ka ni nanang tadinan pakasikuran pa ni tatang. Kayo nakariing, tatang. Ay, nakarutan makaturaw sabi mauna kon ata nagluto akong iti pagarmusar tayo anak ka. Nagsayaatan nga'y, tatang. Nanak, tapno makaarmusar ka pa, sakba mapantagla ko dyan tsindaan. Narigat sa mo dawan nagyanti tiyan na nga ang trabaho. Agpaisot ako nayo, tatang. Agyaman nga rod ata nakaluto kayon. Sige, mangan kanta itimplaan ka man iti kapay. May mayat ka ti agarmusar no mabulunan iti kapay. Kasla adda ipasimo da agdagita agaraw yu tatang. Adda ka di kasapulan niyo. Ay nasayata na damag mo anak ko na pintas. Ay, adda ko talaga. Mano, kan pangusaran niyo? Agwa nga may, Eva. Agkasanga di may sa kumpare may iji kabang iba nga barangay. Inawis na kami ni pare Pedraing. Narikat mo ta sumurtak nga ultimo pagplitik at awan. Amo ka din ni nana nga damanan papanan niyo? Imbaga ko. Kat, pinalubusan na kayo. Ay, sus anak ko aya. Amumot ni nanang mong. Siyempre, madia, ipapilit ko. Saan mo't nga isaw ti pagdawatak iti kwarta, saan aya? O sige, ikan kayo. Ngam, saan kayong agbayag iti papanan nyo? Kan pangaasi yo ta saan kayong agawid anabartag?
Diyo ko maipaayan iti sakit ti ulo ni nanang. Ayun, anak ko. Promise, cross my heart. Masapa ak matlang nga agawid. Hope to die. Balay kami kadana ng kantatang koma ng Emmy. Saanan nga agtrab-trabaho ni tatang, tagpadadan kanina ng asumalugan ti pigsada. Ngem ti kasuron ni nanang, kat ti masansan nga iruruar ti amak, akadwana dagiti kumpare na. Da kami kanila kay ko ti agtrab-trabaho para iti pagkasapulan mi, agraman panagadal dagiti anak mi. Apag isulaang ti sweldo nila kay ko manang. Kastamat asaan akanayon anapigsa ti panaglakoy di tiyandaan. Iso asaan ang mailibak, nga adda dagiti kanito nga apagpursi tulaang ti matmatgadan mi. Iso dayta ti pakariribukan mi nga agasawa. No dadduma, mainayon pa'y ni tatang ko apasaway ako nada iti Tagalog. Nasingpat ti asawa, awan bisyo na. Adala ang dagiti kanito ang maawis, kat isolaang ti panang timtim na iti arak. Naglapas pa iti aldaw manang, dumakdakkel ti gastos, para iti panagadal dagiti anak ni. Apa, nakariing ka pa ilang, bakit? Di mat masapa ka ako ng ama pa ni Jitsendaan intan bigat. Yakpay nga rod makaturog. Anyaya ti pampanunutem. Dumakdakkel ti gastos dagiti umbing iti pagadalan. Nang saan mat nagbaliw ti maberberukan ta. Sa pahinagadon ti kakompetensya di tiyandaan. Amamang adakdakkel ti puunan dangam siya. Iso nga ad-ado ti mailaklako da. Anya nga rod nga ti maaramidan ta, Eva. Masapul talaga ti panagimpad, Anya nga tano, agabro daklaangan. Anya? Uwan, ado dagiti madamdamag ko asim maya at tibiyagda, gaputa nagabro di babae, kat agtintinulong da nga agasawa amang pasaya at itibiyagda. Anya ko matrabaho nga iti sir kami dyan na bilang? Di domestic helper. Ha? Naimbag ijay, kasigurado ti masweldo. Kan, agsweldo kamat iti trabaho, Larry. Panawan na kami kadag ito ubing? Man ano kayo kuma, adamot dana ng akabalayo. Adalat ta mga sikaso kada kayo, uray no makapagtrabaho akton iti balasiw taaw. Ala, adakan ka day ta, Awan mo ti maramida. Taday ti lang mo tamo katrabaho, tag security guard. Padasot ti agaplay na kay. Sapay ko mata mapagasapanak. Tapno maisaganaan ta tinarangay kan nasaya at amasakbayan dagiti anak ta. Sigurado ka kadi iti da itapanggap mo, anak ko. Desidido ako, nanang. Dumakdakkel ti gastos dagiti apu ko yung agbasbasa. Iso kasapulan at talaga apumanaw ti may sakada kami kanilari. Ay, Eva. Dakdakkel ti namnama asyak ti makapan, nanang. Agaplaya ka domestic helper di Singapore. Napintas ka no ijay kung natay may sa agayam ko. Kat kadoan na kanong agaplay iti agency iti Manila. Anya nga iti kula di asawam.
Anya nga iti makunana, imanugot ananang, taparamat ka dagiti anak mi ti pampanunutak. Dala, adakan ka da ita anak ko. Sapay ko mga road, tabakapan ka. Tapno mapasaya at yu ti biyagyo asang kapamilya. Nagsayatan nga, no makapanit siya abroad ni Eva. Anya ko matipagsayaatan na nga ibagbagam manon alaklakayan. Siyempre, dakdakal tunti maswildo na ijay. Di at adun tunti may patulod na ditaw. Makawatak taon, tinawadwad akwarta manipod kankwana. Ay, di ka lagbain alaklakayan. Na, Imbis ko mamasyan kay di anak mo nga umadayaw ngam naragsak ka pa'y. Taday talabagin manon ti pampanunutom, goryaw. unay kamatsan milyang. Kung trabida ka man ako nakaw. Saan mo ta si katipagdawatak nukas kasano? Wan, ngam kababain, ije manugang mo. Anya laangan nga iti kunana. Kakaas ije asawa na ije adayaw. Ngam daw-dawatam laang ti pagbaybayang gudaw mo. Saan milyang? Unti makunakanyak nila reta agka-vibes kami. Dikit kami adwa. Oray po tam, agbalin kami tupay nga agbespre na. Ay. Di mo lakat isungsungsong di manugang mo iti aramid mo si kalaklakayan. Na, Sigurado akaungot na kantaw di anak mo. Ti flight mo, Eva. Wan nga rod, naimbaglaangan tanapagasatan ang amapan agtrabaho di Singapore. Sapay la kumata na saya tagbalintong amom. Sana kas kadagiti madamdamag tayo diti Pilipinas. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Kan amok mati makidanggay no kas pangarigan. Ang nadam nga rod ti bagi mi jay No namnamaamasan anasaya ti kasasaad mo ijay. Agawid ka dagos. Bagim laeng tinamnamaam ijay. Laglagi pom dayta. Wen lakay. Makamukan ton diti balay. Ipatulod ko kan kati sweldo, kat urnungam iti bangko. Tapno adanto pangrugyan ta inton agawid akon diti pagilyan tayo. Apay mo si kalat ako man ti agornong ijay. Nasaysaya at matlaang no dito yan ti pagurnungan ta. Dakkel ti panagtalag ko kan ka. Amo kasalwadam ti pagrigatak to ijay. Sige. Namnamaam dayta bakit? Siya akong ti makaamo dito Ornong iti bangko ti amin nga ipatulod mo. Umdas mat siguro ti sweldok para kada kami dito Pilipinas kadagiti anak mo. Mga lakalatamat iti ipatulod ko Ti importante, adda maidulin ta para iti masakbayan ti pamilyata. Trabaho kas domestic helper dito Singapore manang Emmy. Napagasatan akmet tanasingpet tinagbalin nga amo. Iso na talgad matirik na ti asawa idiadaak ditoy. Ti asawak ti agor-urnong iti patpatulod ko. Ngam pasaray makaalamat latta no kasjay nga ado ti babayadan dagiti anak mi iti pagadalan. Iti panaglabas ti aldaw kaskas di nga awan nagbaliwan ni tatang kumanang. Ngam jakmat maibturan apapasan asaan nga ikan,
Nang runa no awagan na, kat dumawat iti kwartana. Jakmat tan ibagbaga dayta kaninanang tapno saan da nga agriri. Ti dakes na, at dagayam dakes nga imbunga ti panagilimad ko iti inak, maipapan iti kwarta nga ipatpatulod ko iti ama. Papadanyo kanila rin itong galawan trabaho na. Masansan mo ti panagkuyog yung adwa. Ay agbanbanding kami mo't nga agkatugangan Unay kan ay amilyang. Apay dakos. Wan, dakos. Da. Ang ruda no isungsungsong mo dyan manugang mo iti sana dasayaan. Oo, apay obe nga may sungsaw. Kanan niya kumatararamida kaya. Awan mo't abakan. Ha! Tikunam, adda na ipalapayag kanyak amasansan ang makita na kakanaw iti sugalan. Apay, pangalalaam iti kwartam apagsugsugal mo. Ne, ay sa anak nga agsugsugal, milyang. Chismis lang day ka. Aklo na kamapmapanak ijay nga magbuy-buy aklaang. Pangala ko mga imot iti kwarta pagsugal ko nga. Anyala ti amok nga ito, aguutang kan iti pagsugsugal mo. Saan man natila malablabid mo matabakbakitan? Awan tar aramid ang kadakas. Kan kang runaan na, saan ko nga isong-song-song di manugang ta? Ha! Siguradon lang. Tanusaan. Siya ka mismo ti mangidanon ka ni Eva iti aramidan niyaw iti asawa na. Anyang ay tatang, mapantan to man iti ayaw yang tan? Ay, saan ka una na tagaribaraw, tanay? Palpaliiwan na taninanang mau. Agat atap nga isung-sung ka ka na. Kastaya tatang. Wen, adda ka nun ang ibagakan kwa na amakit kita dak iti sugalan. Kat amangan ka nun sursurot kamatay. Talaga nga rin anapig sa tiradar ni nanang ano kasta? Ngarod baraw. Ang basta mapantalanay. Ada ka di pa'y kwartam dita. Adda tatang. Kat no nagkatang kamot ka dagiti kasapulan tayo dito'y balay, edi kalman. Amangan no na ibusan. Di bumuludak to pa'y lang iti papaidulin kanyak ni Eva tatang. Di nanton maamuan day jay. Ngam bilang man, di bagak nga inusar kunto para kadagiti umbeng. Ay talaga bilibak kan kalanay. Sige nga raw. Mapanta, bareng mga baktamutan, tanay, aggagatol dagiti dakulap ko sika. Oray siya nga tatang, talaga nagganas gayam tagsugal. Makaliwliwa, nang runa ng mga abak ka. Kayon ti inawagak, kadyak mo't makontak ni Larry. Di mo't day off na ita? Ay, naimbag ta imawag ka anak ko. Diyak kumakayat nga ibagada ito'y ka. Tanipay iso apang panunutaw. Ha? Anya day tananang? Di asawam, ganjay na laing nga amam. Masansan nga ang kuyog da. Kunak no ang talaan pampapananda. Ngamanda na kaibaga kanya. Akanayon na kano ang makita dagiti ang katugangan ijay sugalan. Anya? Wan, anak ko. Adan na kaibaga kanyak ide, maipapan ka ni tatang mo, ang makit kita da iti sugalan. Kinuprontar ko. Nga
bisita da ako nayo. Katadamat trabaho ni Larry. Saan sabot na nasumsumrag anak ko? Kanayon mo ganda dito. Uno saan? Ang kuyog na kanitatang mo. Diyos ko, sapay adaamin kan kwa ng urnong mi. Ipatpatulod ko amin kan kwa na asweldok nanang. Anya, Damot basol ko nanang. Tatunggal umawag ni tatang adumawat iti kwarta. Patpatuludak babaan ka ni kasinsinlando. Amangan ka no na agungat kayo na maamuan nyo. Isong alalaan na laangan ti kwarta na ka ni kasinsinlando. ay isubat lagayam nga agsugsugal Taiklik kang magayam iti kwartana. Bayan nyo tawagak ni Larry. Kat ibagak tinaamuhak. Sapay kumata din na ginargaraw ti urnong mi. Tapara dayjay iti masakbayan dagiti anak mi. Nainbag kasi nung batam ti awag ko. Nakapamin ano akon nga awag kan ka. Apay, sa dino ti ayan mo? Apay, adi mo masungbatan ti awag ko. Pasensyakan bakit? Nakasilent gayang ti telepono, pisodyak nang nagtiawag mo. Di mo't day off mo ita? Awan ka kanumat iji balay ko na ni nanang. Napanam? Ha? Bakit? Pudno ka di tinadamag ko. Akanayon kayo kanukan itatang iti sugalan. Ha? Saan Eva? Sino ti lang? Di tanang ibagakan kayo ti dayta? Pagbalinan pa'y alabid ni nanang. Anya? Iso tinang ibagakan niya kakanayon kayo iti sugalan. Kasanan ti trabaho mo? Eva. Ayan. Nagigkata ko niti sigod na pagtrabaho. Umakaraklangan iti sa Bala Security Agency. Nagikat ka? Wano inikat da ka? Gapo iti masansan a panag-absent mo, gapo iti kasusugal mo. Ha? Kaano pa'y asan ka sumsumrok iti trabaho? Nabayagan. Pasensya ka, Eva. Saan na maulit pa eh. Diyos ko, pangalalaam nga rod iti sugsugal mo. Iti kwarta nga or-ornungan ta. Bakit? So katakto matlaan, apama na makabiro ka kiti sa Bala trabaho. Nagawan mo't tanabain mo, Larry. Pagrigriga atak da ita kwarta, tapno dalaang maurnong ta. Ita, insugal mo. Napananti konsensyam, Larry. Pakawanan na, Eva. Agpinasensyata. Manipod ita. Saan akon nga agipatulod iti kwarta kan ka? Agsapol ka iti trabahom. Tapno da pangalaam iti inayon mo iti paragastos di tabalay nga ipatpatulod ko. Ninanang ti pangipatuludak iti paragastos di tabalay. Ngam sika ti makaam mo ka dagiti kasapulan dagiti anak ta. Addaak ti kang agrigrigat. Ngam luslus tayam lagayam iti sugal ti pagbanbanugak. Saan na maulit? Diya ako nagsugal. Agsapol ako niti trabaho. Nasakit tinaramid mo, Larry. Nagtalagakan ka. Agpada kayo lang ka ni tatang. Awan apulos asiyo kanyak. Saan mo tanya umawawag ka pulos kanyak ni Eva? Awawagak ng di namat songsombatan. Sana yung aglapasan ti kontrata na kat agbakasyonan diti Pilipinas. Nagpirma manan iti kontrata na kat saan nan apatuluyan ti agbakasyon. Kada sakit pa'y laang tinakam na kadakayaw kani tatang mo. Anya? Dahita ti agpaiso. Di na pa'y ngarod kayat apay bagakan ka.
Ngam gaputa nagdamag ka kanya, iso nga imbagakon. Nanang, ibagayo kon ko ana nagbalbaliw akon. Kun ibagayo nga dan sa bali at trabaho. Talaga adya ako nagsugal. Panatnakam ti panagbaliw mo, Lari. Saan anala ka balipatan ti naramid mo kun Eva? Kurang laag kubon gapo iti panagtrab-trabaho na. Ayat na laang nga da maurnong yaw. Ngam inubos mo mo't iti sugal. Pakawanindak nanang. Kat pangasi ta ikiddawan da kiti pamakawan ko ni Eva. Ikarik nanang, agbalbaliw ako na talaga. Sapay ko mga rod tamapakawan na kantumot laang ti asawam, Lari. Ikararag mo asaan a makapanunot iti maday, tapno saan a marakrak ti pamilyayo. Naikari. Uy, talagang ipaspas mo ti agtrabaho Wen lito, Un gayam. Agawid ak ijay probinsya inton Sabado. Saan ka kadiya sumurot? saan? Taapay. Nabayag adi ka nagaw-awid Umdaslatan apat patulodam datatang mo iti kwarta. No agawid ak iti probinsya, sigurado sumurot ni Carla. Ay, kaslabasol ko dahito napasamakan ka, Roman. Kaya rigam itan tinaitangkal. Lito, Wen, basol ko. Tano di ka po kanyak. Saan ka kumaidi nakadanon dito yung syudad? Tapno ag-working student. Ngam ti pagsayaatan nagbaligi ka. Kitaam, addaan kan iti natalgad at trabaho. Kat dayta ti pagsayaatan na. Tatang, adamanan impawit ni Manong Roman. ay, day talagi pau-pau eter aramiden na. Adimot agawid. Makumikom iti trabaho na, tatang. Agbakasyon to kanulat ta. Una ngam nabayagan na sana nagawid. Bayan nyo latan, tatang. Sa bagay, hanggang manmanupay nga umawag. Tinasken, nasaya at ikasasaad na ijay syudad, tatang. Wan matkit di Rumwarak, tatang. Inak makitsenda. Tanagsweldo ak ijay opisina a pagpapaayak. Ala makamukan. Amumeten, no anya tijak kayat asidain. Sige, tatang. Rumwarak nga rudan. Tunggal umay kami aglaba diti karayan. Malagip kulat ta ni Roman. Sipod High School. Nasingat kami iti tunggal maysa. Agingga anagayan ayat kami. Stella! Umay ka na! Nakamag-either ka masyang kadita ayan ti bato. Saan na ta mailiw kanya ni Roman? Uy, anyamanin ti pampanunutam. Unyag paiso. Kumusta nga taitan ni Roman? Ay, nabayag asaan anagaw awid dito lugar tayo Napanag kolehiyo di syudad. Idi nakagraduar. Nakastrak iti pagtrabahuan na ijay. Kat sipod ditan, saanan anagaw awid. Ta siguro, makumikom iti trabaho na. Sali, at patuludan na laang ang dananang na iti kwarta. Kat nukas na nga gawin. Saan kami pa ang makapagsarita iti napaot? Kaputa agdardaras iti panagsubli na iti syudad. Iti laang ang cellphone ti pagsaritaan mi. Ngam no daduma, jak pa'y makontak. Kat mano abulan ng adikam nakapagsarita iti cellphone. Makumikom na unay Isong awan oras na ken ka. Ay ayatan nakpay nga ta ni Roman. Isulaang ti makasumbat iti dayta, Stella. Ala, ituloy tang taglaba. Tapno makaawid tan, Stella. O sige, ipalpas tan ti lalabaan ta.
Dayta, nalpastan anaglaba. Patudtudan ta dagiti linabaan ta. Tapno nalaglagan nga awitan. Wan sali. Mas daawak nga minkan kay Stella. Takay kayat mo nga umay taglaba dito'y kanayan. Sa bagay, kay kayat ko dito'y kanalaklaka ti aggaw-gaw. Kan nadalos magtidanom. Wan, sana bali ato nadalos ti danom diti karayan. Wala. Idi adda tayo pay laang iti high school. Kanayon kami nga umay dito'y kani Roman. Umay kami aglaba tungkal Sabado. Agtintinulong kami. Iso ti mangbagkat kadagiti linabaan ni. Wano saan? Ibilag mi dagiti linabaan ni. Kat agawit kam tulaangan, hinton mamagaan. Wan, kasta kayo idi. Da kayo latan ti agkuy-kuyog. Naragsak kami idi. Ngam ita. Awanan. Linipat na kon ni Roman. At dangatan sa bali akaayan-ayat na. Nalabit akasta. No adan sa bali akaayan-ayat na. Api nga rod asaan anak i-break ka. Sali, iti kasta, saan kan akanayon nga agpampanunot, no ay ayatin na ka nga tapay, wano saanan. Kaya't ko asarong karan ni Roman, iti syudad. Kaya't ko ama umurin, no anya tiga po na, asaan nga agaw-awi diti probinsya. Among ka diti ayan na. Nasauna iti kanya ti address na. Adakan ka dayta. Ngam ibagam no kaano, asumurutak to. Kaya't kumadyag pa siya rin ijay syudad. Estela, apay ka di akas lakan ayon nga dapang panunutan. Adda ka di sakit mo? Awan, nanang. Adda ka di parikot iti pagpapaayam nga opisina? Awan, nanang. Apay nga rod, akas laawan gaganay gayam. Saan naklatan nga ikan kano, nanang? Basta ipasiguradom kanyak nga awan parikot mo. Awan parikot ko, nanang. Ala nga rod, rumarakon, taisursur ko dagiti nateng alakok. Inkay manin aglako? Ay naanak ko, bay anak lata. Agsakitak no adda aklaang dito'y balay. Sige, innakon. Ay, Dorothea, umay ka dito'y. Gumatangak itilakom. Ay, umayan. Ay na, nagsiksi ni Dorothea nakasusun itilabana. Kapuros dagito'y lakop, Sebyo. Okra, tarong, kamates, kan bungat pareya. Gumatang ka kade, wano umis-isam kalatan amang kitkita kanyak. Ay, no apay ngamin asaan adata tinaikari iti tunggal maysa. Dorothea. Anya ka dit sa sawam, Sebyo. Ket no insukat nak idi agayan ayat tapaylaeng. Gumatang ka kade, wano saan? Ay, wag, gumatangak. Ay gumatang kan, tain na kon. Di ka manaktak. Gatangag amin talakom, ano kayat mo? Mano amin tibayad na tagatangag. Ibagam, Dorothea. Ay, nagatang amin alakok. Ang masurunak. Anya ti pakasurunan nyo, nanang. Idinto tanalako amin anatang nyo. Ginulpe ni Sebyo. Ha? Ni Tato Sebyo? Wen. Masurunak iti dayja atao. Nukat agsabat tinalan me. Ipalagip na lata tinapalabas. Nga agayan ayat kayo idi? Wen nga rod. Saan mo't akasta idi si bibiyag payday di asawa na. Ngem itan anabalo. Kanayo nakasta ti ibagbaga na kanyak. Nanang? No apay ka na.
Asaan ada kami tinaikare? Saan nyo latan nga italtalat ni Tata Sebio, nanang? Nalaing lamang sutil dayjay. Ay, Saan nyo agurguraan? Tamati ti ada kagoran ha. Saan anatalina ay ti panunot? saan kumatkit di aguraan anak ko? Day talaang, tatalaga ang masurunak kun kuana. Intimplaan ka iti kape. Atoy. Agyaman na, Carla. Nagagat ka unay. Break time man. Nasken nga ipalpas ko dito Aramida. Ay, awan pa'y panawantan ngag-date. Trabaho lang tati di panunot mo. Ala, aday wanak pa lang. Tapno sa anak ka masinga. Okay. Sige. Panawan ka pa'y dito eh. Papa, kaya't kung agkalay sa kamin ka ni Roman. Anya, agkalay sa kayon. Napagsaritaan niyo kanin na itabanag. Saan pa'y, Papa? Kaya't ko ada kayo ti mangisingasing kan kuana. Anda ka din nasa unakan ka, maipapan iti na itabanag. Awan pa'y, Papa? Nukasta, uraya nga ising-asing na. Di ka agapura. Ngam, Papa. Ay, ayatak ni Roman. Katsak kayat ang maagaw ti sabani. Iso akayat kong agkalay sa kamin. Uraya nga iso ti mangisingasing iti panagkalay sayo. Di ka agapura, iha. O, kasi nung agpasyudad ta inton bigan? Uwan, Sally. Sige, nakasagana ak matan. Ag first trip ta. Tapno masapsapa ang makadanon tayo dya syudad. Sige. Agyaman na, taada ka akadwag. Okay lang. Takayat ko mati agpasya. Italamanan ang makapasyarak no kaskasano. Agyaman ak manen, Sally. Ay, ayat at talaga. Agasam day ka. Nagloan ka, tapno laang adara matam ngagpasyudad. Tapno sigurado asanak ang maawanan ijay. Nang runa kat adaka akadwak. Di kagdanag. Adamat kwartak. Share ta Narigat mat asikalaang tagas-gastos. Sige. Agyaman ak manan. Takuyugan na ngagpasyudad. Sige. Agkape kapay nga rod, anak ko. Sakbay adagasem ni Saleh. Agyaman ak nanang. Agan-anad kayo ijay syudad, ah? Wananang. Di kwartayaw. Ang mga numatnagyaw, wano madukot mo't kitday. Wananang. Anak, talaga ka day, akaayan-ayat mo ni Roman? Nanang. Ay, sapay kasuron ko, ti Amanda. Sana balin Anya ngay ti mabalin ko, no iso ti kayat mo. Ay sapay ko mga rod, tamasarakan nyo ti ayan na. Sapay ko nanang. Basta agan-anad kayo, anak ko. Roman, rumor tayong tulbigan. Sana bale, tawan sarak tayo iti opisina. Intag pa siya. Nabayagan adita nakapagkuyog arimor Trabaho latan ti ada iti panunot mo. Sige, siga ti matungpal. Agyaman na Ay, kamawdyanan na. Ag-date tamatlaangan. Patgan ka. Sana bale. Tawan sarak tayo ti trabaho. Namabalin la ko mga agbakasyon ta. Agbakasyon? Ijay lugar yun. Ay, saan pa lang ngay tayo? Kaya't ko ang makita ti lugar yun. Nakurapay lang ti adda pa nagbiag mi ijay probinsya. Ang mga no agbabawi ka lang na mapantay ijay.
Di agyanta iti hotel? Anya? Wan, Roman. Agnaed ta iti hotel, kabayatan ti panagbakasyon ta iti lugar yo. Saan pa nga ita? Dumteng to ti panawan. O sige, basta agbakasyon tanto iti lugar yo ha. Ikarimday ta, Roman. Kasano, nakadanom tan dito syudad. Mangsapol ta iti mabaling da apagyanan, kabayatan ti kaadata dito eh. Sige, uray di nalakalaang. Di kabailan ta bayadan ti rentana. O sige, siya kung ti magkamo iti abang ti pagnaadan ta. Sana bali, tadwa nga aldaw laang ti kaadata diti syudad. Sapay ko mga ron ta masarakan ta ni Roman. Sige, mabisina. O sige, mangkita ta iti mabaling ta apanganan. Ay, anya matanda ito'y restaurant nga imayanta? Apay asaan a klas a restaurant tinapananta? Dito'y talatan. Kuripot ka talaga. Awanan yaman na, no dito'y taamangan. O sige, agorder ta niti kananta. Sige man lang. Kasla na imas daytoy inorder ta. Mala, mga tangarudan. Naimas. Stella. Oh, kanya tinakita. Kumita ka itikan nawan mo. Nimlikag pa lang. Ni Roman. Ni Roman day chay. Sal? Kunikat nga iso. Asino nga tayo kadwa na amang mangan? Sal? Maawatak akaayan-ayat na day chay. Nakadkadlaw iti garaw jay babae. Oh, inikan na kay iti sidaan jay plato ti babae. Sali, mabidaan. Ano taramidam? Kaya't ko apan kano ni Roman day chay. Oh, adto'y pa'y ti sidaan. Ikakunday ta platom, ha? Boston, napsuga kon. Excuse me? Hello? Si kaka din ni Jimmy? Isali. Anya, Jimmy, ti bagbagam, miss? Roman, tinagan na. Sana, Jimmy? Sorry. Kunak no si ka ni Jimmy. Ngamin, kaing-ingas mo di kaayan-ayat ti best friend ko. Adaywan na kamin. Awan babayin mo Disturbo ka, iti panangan mi. Ay, sorry miss. Napintas ako ma. Ngam nagpus ko launay day ta make-up mo. Sige, bye-bye. Neta. Kunam yan, asino day siya babae? Kasla tinong panak itikas dyan na sa una. Payman, ikakman iti pagnakman na. Mabiit lang, Roman, ha? Asit gak day siya babae. Oh, timagdar ka matan. Dito'y kalain. Siya kung ti makisarita iti day siya babae. Diyak magustuhan ti imbaganakan ka. Anya ti aramidam kan kwa na? Basta dito'y kalain. Ta siya kung ti makaamukan kwa na. Umasider din dito'y ayan ka ni Roman. Sorry. Abek. Diyak ninamnama ti kaadayo dito'y syudad. Roman, among ka din o apay nga adda kami dito'y syudad. At then disok iti tugaw mo a calling card. Pidutam to inton rumor kaya. Roman, jay kadwam a babae. Asin day chay. Diyak ninamnama ti kaadayo dito'y syudad. Roman, among ka din o apay nga adda kami dito'y syudad. At then disok iti tugaw mo a calling card. Pidutam to inton rumor kaya. Roman, jay kadwam ang babae. Asino day chay. Sige, inakon.
Stella. Sally. Di na ka man kinasarita ni Roman. Sally. Apay, adi na ka man kinasarita ni Roman. Akas lagi na ka ang mo. Romardan nito ay. Mabitaan. Ipasupot ko dagiti makan. Sayang man. Umunakan ijerwan. Sumaruno akton. Anya ti imbagam iti day ti ababae. Dari mordan dito yung restaurant. Pinabay na. Kan imbaga karumardan dito restaurant. Oh. Kasta gayam. Among kadi, naragsagag. Gapo ta pinabainam tayo siya babae. Gapo ito na ka. Ad-adda, ama in love kan ka, Roman. Ala, ibusan tanti ka nanta. Tarumarta matan dito eh. Okay. Kat mapanta iti mon. Adon ti kayat ko agatangan. Saanin? Agawitan. Kaya konti aginan na. Ha? Into namin sanan ti ipapantay ti mall. Okay. Sika ti matumpal, Roman. Agtungpal, kiti kayat mo. Gapo, taay kayaten ka.